Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. Our Lady of the Most Holy Rosary, Intercede for us. Saint Jude Tadeus, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Hail, Holy Queen, Mother of of mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Prayer for peace. Mother Mary, through your intercession, we beg you, please bring peace to our families, to our country, and to the whole world. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Graciously hear us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray, O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation. Grant, we pray, that by meditating upon these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the blessing of the Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, descend upon us and remain with us always. Amen. Let's pray the Angelus. The angel of the Lord declared unto He Mary, was conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy Hail word. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt amongst Hail us. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour O forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As it Spirit. was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Maya pabengi po. Kaniting banala kapag masusyan, yabiatala ka rin katamang panalangin, dig makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, Jordana, Isabel Lagman. Para king Aldonan Kebaitan, Joanna Marinintag at Honorato Malig. Para king special intenciones, dari Emilien Guevara Angeles, pamilya ng Amelia Baby Julian, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. Enis Lenin Malang, pamilya Paldeng, Marie Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Mrs. Lisa Viray, Catherine Ann Dimitui, pamilya ng Baby Julian, pamilya ng Ernesto Go, Trina Yason, Helen Palma, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, at Daryl Francis Sanchez. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan, dari Mylen Soberano, Ryan Yap, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luder Lopez, Corazon Rivera, Emilio Guevara, Mario Pasion, Violeta Reyes, Jericho at Casey Singyan, Melissa Villanueva, Giselle Remulla, Micael Rayan Teo, Virginio Dakis, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. Para king alanganggang kapainawan na rin kapatadamong Mayang Unabie, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Marcelo Dolores at Roman, Maria Corazon Bursena de Leon, J. Malin Miranda, Gregorio Baya, Belen Beato, Florentino Pare, Belen Yambao, Danilo Yambao, Rolando Gese, Angelito Ko, Leonor Pare at ding sablang kadadwaging purgatorio at detang alanang makaganakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kekatamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan na rin kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan na rin kaladwa na rin kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan na rin kaya katamong eganaganang frontliners. Panalangin para laban king COVID-19. Hingga ginigpampo ng anak ng po ni Banal na Espiritu, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpani. Lalapit kami keka, kaniting masipit na pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal ataw. Hadwan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat, ing takot mi, ing sakit at kamatayan. Adilan mong kapanayan, pasiklangan mo ing kasaltantayanan mi, palusukan mo ing masabal mi, ing metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lang, ing taong nitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat yung pangkalat na. Ipanalangin nila ring pagkapuning pangbansa at lokal, banmamili at salilamo, karetang bakunang makaligtas, kaniting sakit at inggawan dayti, makasalikot at bukod ng paraking
kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ang sabalang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin nila ding doktor, nurses, at ding sablang lingap karing may salunan. Ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaning ding sarili daw, king pamaglingap karing masakit, at mulataburin niyayawa kanuting sakit. Ipanalangin milo, retang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo, retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangang kapainawan, retang miyango labi. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, parang kakayap ning sabla. At ban makasawap kami, karetang mga ilangan at pakakalulu. Mananula sanang paulin ning masabal, at pamagmanasakit mi, paraking metong at metong, di kabyos kaming anang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, kimpamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginaming. Lalam na po ng kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Mo sana pisabili nga krismikeko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming kabos, king sablang panganib, o maligayo at kanunwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. King nagawin ng pampo ng anak, ang po ng Espiritu. Amen.
antipona para king pamagmula. Isulodye ing bayong pangataw, ame nalang agpangkingwangis ng Diyos, ame patutuan agpangkingkayang katuliran at kabanalan. King lagi ning ipam paning anak paning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili yakya kayo. At kaya ka antimorin. Kapatad ban ganita karapat dapat na magmasusi karing banal na misteryo. Ganakan talang yan isisyan din kaya katamong kasalanan. Ita mo ngan magumpisal ko king King Dios. ang may payang tutu at kaya kayo kapatad. Uling mi kasala kong bina, king isip amano at dapat at miyayariwang kakulangan. Uling itay para kapuko kang luwa na Mariang Kapinanman Birhen, karing sablang Anghelang Pon Santos, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos, at kinuta mo. Ing Dios sa may payong totoo pakaluluwa na katamo. Ing pangapatawa na rin kasalanan tamo. Idala ng katangan sa naking biye, ananangga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, inganak mo tingkap na ingkay kaming kasakitan, ban ituro na kay kami ingkayapan, ning kabibabatan, king mga taong kapanandaman. Pakiramdaman mo ring panalangin na daraon ni para karing masakit ning kapatad. At alastas na sana ring sablang magdusa king sakit, kapanamdaman o kasakitan. Ing nepili lang maging banal at abalo ing makaugnay na kang Kristo. King kayang pamagdusa para king kaligtasan ng yato. Kaya mabibiyat magari kambing ng Espiritu Santo. Panggaman, king ananangga. Amen. Pamamasang iba't king mumunan ng librong Samuel. Misan, kay badang mengan ka rin silo, tinalakad siya iana. Ing paring Eli naman, makalukluk ya lele ning pasbol ning bale ning Ginoo. Tutong mabayat ing panandaman ng ana. Menalangin niya king Ginoo, kabang manalangin niyang kapait-paitan. Oy ni ing penatana. O Ginong mayupaya, nung pakiramdaman niyo ko, nung saupan niyo ko, at pagkalaman metong anak alalaki, itagulaling keke kayo, kabang biyena at eke paputot abuak. Pagumasdanan nemang palang Eli iana, kabang manalangin niya. Gagaloya labi, dapot alayang daramdaman ni Eli, king sasabyana, uling manalangin niya, king pilublubana. Inisip ng Eli ing malasing iya. Inya nga ng Eli kaya, ang gapa kapilan ing albenda kang malasing. Muli na ka, ban mila ko kalasing. Eko po malasing nga ng ana. Eko po miminum alak o nanumang inuman ama kalasing. Ala kong swerteng babae, bubugnos ko mo king Ginoo, ing sakit ning loob ko. Nga ng Elikeya, muli na kang payapa, at sana ibinake ka ning Diyos ning Israel ing adwan mo. Pasalamatan ko po ing ganakayo kanako, nga ng ana, kay bat minuline, menganya at mayane panamdaman. Kabukasan, marano lang migising at sinamba laking Ginoo. Kay bat, mibalik na laking balera karin rama. Siping na ning Elkana ing asawa ng Iana, at pekirandamanan ng Ginoo ing adwana.
Milam na niya iana, at inyang miyaldoya, beyit ne, ing metong anak alalaki. Samuel, ing lagyong binyena keya, uling nga na, pigkalup ne ning ginu kanako. Ing amano ning ginu. Salamat king Diyos, ing pakibata po king dalit, ing puso ko mitutulaya king Ginoo, ing kakong talapagligtas. Ulitan tayo po. Ing puso ko mitutulaya king ginu, ing kakong talapagligtas. Ing puso ko pamatulanin ning ginu, pitunganan ning dangal ng Diyos, ining kanwan ko. Mibuklat ya laban karing kasalang ko, ining asbok ko. Pauli ning tulang babyening makaligtas, awupaya mo. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, ing kakong talapagligtas. Ing pana ning mayupaya, mesintang ne, dapot ding may na, king sikanan la migani. Ding mabsi makiyu pala, para makapangan la. Dapot ding danupan, tuknang lang magobra. Ing bawog, makatapitu mga nakiya. Dapot, ing induring dakal, masalantaya. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, ing kakong talapagligtas. Ing ginu, magkalubyang kamatayan at biye. Ya, ing padulong king awon ya, ing pasubling miye. Ing ginu, ya ing makapaluka, ya ing papibandi. Ya ing makapababa, at ya naman ing makapirangal. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, ing kakong talapagligtas. Ya ing papabangon king kalulo, ibat king alikabok, adadakurakana. Ya ing mitatas king lipit, ibat king dinat, banong iluklok siping ding prinsipi, at banong iluklok king dangalan. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, ing kakong talapagligtas. Talakad tapuan parangalan ning maya pabalita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ding kautusaning ginu matulid la, ninuman ing tupad, tula ing kamtana. Ding utos ning ginu, ustula, babyelang sala, karing mata. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antemuro, Pamamasa king may pabalintang agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Jesus sa bingkayang alagad, mintala Kapernaum, at kabukasan aldoning Sabat kanita, linubiyag Jesus king sinagoga, at tinuruya pa rin. Pigmulalam dering tao, uling king pama nuruna karela, tinuruyang mitmong kayupayan, ere kalupa, ring eskriba. Kabadabot linaw yaking sinagoga ing metong lalaking alipnan ning marokay espiritu, kukulisak yangana. Nanong pagkialam mo kay kami, Jesus ting Nazaret, minta ka keni, ba mo kaming lipulan? Balo ko nung ninoy ka, ing banal amen ibatan king Dios. Dapat sebiyana ni Jesus ing marokay espiritu nga na tahimik ka, luwal ka kaya. Pepagalgalane ning marawak ay espiritu ing tao, at kukulisak yang linwal kaya. Mga pamulala ring sabla, inyangarang ni pangutang. Nanoy ti, gini tapa indang yan.
Agyunong utusan pati ring marawa kay Espiritu at maminto na laman kaya. At mabilis mikalat king mabilog nga Galilea ing balita tungkol kang Jesus. Ing may pabalita ning Ginoo. Kapurian ka, O Kristo. Maya pabangi po kay kayungan, Maya pabengi po among. ang poreng kay katamo pong kaparokya, maka-online ngeni kay katamong Facebook Live. Isang kano ating mitata, alatiya pa yung anak, at takit na nga niya po yung tatang na. Dad, wari tuturo mo kanako, ing bawaling maglarap. Ay, naman, siyempre nga na, maroking malaram. Kadapat maglaram, hanggang nang malyari, sabihan mo yung totoo. Dad, wari, tituro mo kanako, bawaling mangwaking eko gamit. Ing manako, ay, nga nanining tata. Kadapat kukwa, king eke ka. Nung ating kang kailangan, sabyan mo ka na ako. Kamangwa, kareng gamit, na naman keka. Kamana ako. Kasalanan iti ka rin kaparang tao, lalong-lalo na, tingapong Ginoo. Dad, o ita pong sticker o poster at tsuking baleta mo, sano ita nga na? Ita pong susuportan yung kandidato, sabyan da po, malaramya pong mapanako. O tiya po susuportan niya. Kalubi pa bulad, ing tata, may nahimik yak. Ding kainakan po ngeni, mulat na la naman, king nanumang tuturo dareng makatuwa, karelang kayanakan. Adwa ka nung paralan, nung baka nano lang tuturo, ding anak. Manibatan ka rin pengari, makatuwa. Mumuna is mentoring. Mentoring. Traditional teaching or forming our children. Turo mo yung ali, o turo mo yung gusto, turo mo yung marok, turo mo yung dapat ng gawan, turo mo yung dapat gawan. Yung aus the sermon, pamanuro, karinganak. May ngari mo rin teachers. Tuturo da kata mo rin kay katang talo. Turo, anong no ka rin nung nano ing gustong pag-aralan tamo. Tuturo da kata mo na o hindi gusto o hindi mali. O nilang minsan po, datang kitang punto, rin anak. Pota pong anak lang mga lati, potang nanong turo mo karela, nang utos mo karela, mamintula. Kasi anak lapay. Pero datang pala itang punto po tanging anak daragol ne, mi kakaisip ne, lulwalas ne, palalaway king yato, magupisa neng mangutang bakit. Ot makanyan. Ot gawan ko ini, ot eko gawan ini, ot bawal ini, ot dapat ini. Nga dapat etamo mo mawanatili kitang mentoring. Itang kadwa yapin itang modeling. Modeling, nanong ka rin, ding meto nga pengari, meto nga talaturo, inong nanong yap siya ng amano, kareng anak na, iya mismo, gagawa na. Yapin ding pengari, nung buridong maging mayap ding anak da, magila namang mayap, muna king sabla, ding pengari. Nung buridong magalang ding anak da, dapat magalang la naman. Nung buridong mapamyereng anak da, mapamyera naman, dapat ting pengari. Nyapin po rin anak, baludang balo, potang dengkare lang pengari, bikalugod lang. Baludang balo, dong dengkare lang pengari, di papatela, o ilamig kasundo. Bakit? Akakit daw, ning anak. Yako po bilang formator, king seminaryo, deni pong anak ka, tatalnan ko, o under ka na ako grade 7 to grade 10, pota pong deng anak ay obserban ko, at niya po kasi pag may man utos, may man obra pero gawan magalang niya, marespeto niya, badang atang ating akit makatwa, pariya man, wali, matwa teacher, si Claudia,
magalang niya, pagkatiwalan niya, balo po yung agad liluking isip ko, ikwanay ni kareng pengari na. At po tapong makanyanying seminarista o makanyanying metong inak, ing seminarista, aliwa mo po iyang kaya, aliwa mo po iya, ing sasabyanan ko. Nune po tapong bisita la ring pengare, po tapong mangmustala ka na ako, kwento ko la ring anak da. Balwan niyo po yung anak yung makanining gagawa ng kiniseminaryo. Balwan niyo po yung anak yung ngayon. At bandang talbi, sabi ko, gusto po ing pamanuruyo karela. Kasi sigurado ko, eda naman akwa ini, kini mo seminaryo. Nune meni batan mo muna king sabla, king pamilya, kay kayo ima, kay kayo tatang. And that is what we are talking about, or what we have heard in today's gospel. Jesus talking with authority. Manuruya, sasabiya, mitmong kayo pa yan. Nakalo pa rin eskriba. Deng eskriba, bakit po? Tang tuturo rin eskriba, gagamit lang nga makasanting ayamano. Balo ding batas, balo ding tuntunan, pero ila mismo, dagagawan, ing tuturuda. Taliwas king tuturuda, ing gagawan da. Pero Jesus, nang minsan bayo na ituro, gawan pa. Nung nanumaning tuturo na, ya mismo gagawa na. Minsan kami pagkwento la po rin ng mitata, maglinis ng saken. At inyang ikit ticket, loto ticket, ing tatang. Ay, ngana, tano mong aturan kini, ngana, 50 billion pesos. Palagay mo, ngana kining anak na. Nano kayang masanting gawan? Ketang 50 million, nung aturan tayo. Ay, dad, balo kung balo yung gawan mo. O nano mo. Simple mo nga na, nung ika-50 million tamo, siguradong sigurado nga na. Muntatabahi pag-ibig, muntatamo ka rin kapatid kulot king pundok, muntatamo king preso, rin keng masakit king JBL, king miyaliwang parokyang kalulu, king deng daranov king dalan. Gana-gana rin, puntalantala sigurado nga. Ikta kaya po ining tanong. Makanano mo nga isip yan, anak, ano? Ot balo mong, ot yan yung balo mong gawan. Ika naman, tangan. 15 years old na ako. 15 na kang banwang kayabe. Balo ko, ingisipan mo. Balo ko, ingatsuking puso mo. Uling akakit ko, ang yang alakang 50 million. O rendeng susopan mo. Pota pa kayang di na nakang makanya nalaga ng Ginoo. Kanita ka pa sumao. You see? Deng anak, na naman tinuring tatang ito. Pero ring akakit da, nung nanong gagawan da ring makatuwa, sigurado, potang dago yan naman itang anak ita, yan naman inggawa na. Kapatad, kaniti pong panahon tamo ngini. Anong no ka rin daralan tamo naman kapag subukan kalupa na ning pandemyang IT? Anong no ka rin, yaluwa na pa, ning yan, palapit ng palapit ing eleksyon. May kat masampat tayo naman pong lawen, ining kekatang pamamasa. Nino mo ka rin ing apupusuan tamo when they speak with authority. Authority, aliway tang mamatakot, aliway tang anong no ka rin pakulong na ka, aliway tang gawitan ng upaya na ban magsamantala. Speaking with authority is ing tawin gagawa na, ing tuturo na. Iya mismo ing mumunang gagawa, king mayap. May kareni pong pipili ng tamo. O yan mo naman ing masampat, apakit tamo ka rin kay nakan. Naining nino maning palinan tamo. Mayap yang pilimbawanan. Naneng no ka rin, deng anak tamo, reng apo tamo. Sana maging kalupa na yung leader ay ning pipilinan tamo. They speak with authority like Jesus. Because what they preach,
they do, they live, they practice. Amen. Talakad kamo. Ginong Jesus ingkay kang upaya iya king yatang iti nga nawari iya makabate king sa pilitan na persa. Doon king personal na pamiyugnayan na bitatali ka ring pusot kaladwak keka kapamilataning lugod. Ngaming manalangin Ginong kalagan mo kami king upaya ning marok ay espiritu. Ginoo, kawagan mo kami, hinupaya ng barok ay espiritu. Para kaming sablang tatalan upaya, magtagumpyala sana babaw ng puso, ring karelang sasakupan, kapamilatan ding sapilitan, akautusan, nila kapamilatan, ng pamanyuyong mitmong lugod karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami king upaya ning marok ay espiritu. Para kaming alipana ng marok, akaw galyan. Itimawano sana ng grasya ng Diyos, kambeling sarili lang personal na pamagmalasakit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami king upaya ning marok ay espiritu. Para kaming sablang tao, tanggapan ta sana, ikarelang makataong ketasan. At ibuklat din karelang puso, king espiritu ng Diyos, bayo na marap, king tauling pamanukom, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami king upaya ning marok ay espiritu. Para kay katamungan, akam tanta sana, king pamisip ng Kristo, ban kanita, ayatulan tamo, king sabla, agbang king tunay ng ulaga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami king upaya ning marok ay espiritu. Ulubos may payong Diyos, sing sala ning kakang katutuan, at tabayanan na kami, king dalan ng Kristo. Ding sablang tutugi kaya, isakwila sana inan umang makasalangsang king ebanghelyo, at parati lang makasadyang maminto kaya, ang magsalitang mitmong kayupayan, iti nga naduan ni kapamalatan mo namang Kristo, Ginumi. Amen. Ipuri ka Ginong Diyos, kimeto sa kluban, uling king kayo. Tinapay po ni Keka. Tinapay po ang nagunan ni pagdalang tao. Para kaya kami magawang tinapay. Hindi mo rin Diyos, kapilanman. Ipuri ka ng Diyos ni Meros Lubos, hindi kaya kang tibag ang tinanap ay ang Keka. Anak tibag ang lubos ni pagdalang tao. Para kaya kami magawang iman at buwang. Hindi mo rin Diyos, kapilanman. Panalangin kayo kapatid ng may katamang nila, ang kapiyarapan ng Diyos upang may ipay may totoo. Uy, paninigala, inugod-igod ang kabayanan sa akin parang penalty ng BME. Tagaban mo sana rin para natin na tayo nagaraon ni para marimasa ni kapatid. Ibalik mo sana sa kanyang kalusugan, akatawan, at kanilang buwang tula, kanilang kaligatigan. Tiyaguan mi, kapanatan ng Kristo, Inomi. Iginong managiliyak niya kayo. Yan tayo rin Kristo. Pasalamat tayo kayo, ang Diyos tamo. Una din, marapat dapat matuloy, dito sa napaka sa lang panakit na pagkarin pa. Diyos na nananggat lubos may paya. Kinlugod
kay kayang lelaban ng tao. At inyong mga ituloy diyang iparusan, hindi kang pakalulo, kay kayang tinapos. Kapamilatan ng Kristo ang gidumi. Kapamilatan ng ringanghel at sablang puro ni Banwa. Pitmong kapag manalan sa pang-arapan mo. Insiwalami ang isang meron sa Israela. Kapag kakantaran mo tulay, taling kay matigay, at namin sasabi, Diyos pagpapaya. May panuwa, ikaw, Osana ang kakatas-katasan. Natala Osana ang kakatas-katasan. tunay kami balik pa di panibatan sa ng kabanalan. Uli ng tapat para lang puni, pamanalang mo sa narin ay ng ng Espiritu mo. Manpalaki kami, magawalang katawang daya, hindi doon Yesu Kristo. Pahingilan ko sa loob ng pamayasan at kamatayan, kinwaning tinapi. Kaya pasalamat sa kikat piraso niya. Bigyan na yung disipulo na walang ngiti, ikongan, at kanalan niya. Itika lang ang katawan, abitawan, para kayo. Makanya mo naman kay ba't nga pulan, kinwa ng talis. Pasabay tayo pasalamat kaya ka. Pingiling talis, karang kayong disipulo na walang ngiti, ikongan, at binagko kaniti. Itingkalis ka na kung daya, ingdaya rin pang talagang iban. Abibu para ka rin sa tangtao. Nakita kami patawanan ng kasalanan. Kaniti, bilang kapigalan, kanako. Misteryo at ikasal pansayanan. Cristo Medeya, Cristo Cristo Medeya, ng Kristolaan sa bayan, Kawasan ng panahon. Inya nga nigaganak ang inyong paan, kamatay ng pamaluti ng mentiyat ganak mo. Daram niya kaya kating tinapin, kaya tinalya si karitasan. Lain ni pasa naman ang kepa. Interpalyaryan mo kami makampang talakadarapan sa muyo kepa. Papakumbabanging pagawa mo, ki kami nga sanang ni Solo-Solo, ki katawang kaya ng Kristo, tipula na kami at inventong ni Banal na Espiritu. Galakan mo pa, isang iglesia kung makalaganap invento iyato, panbigan natin sa ating lugod. Kami ng Francisco, ki kami Papa, Florentino, ki kami Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mo na naman, di kabadat ng tepay nawanan kanina yung sundin niya, at yung sablang may yawo na biye. Tagapan mo sa naging maligayang marapan. Pakaluluan mo kayo nga, gawin mo kayo nga karapat dapat pagkamiting biye, ananangga. Bantaya ng Maria, Virgen may Buling Diyos. Kaya ng San Jose, Ines Posto. Kaya ng Apostol, at yung sablang Santo. At yung pagtipan mo kapuriyan. Inke kabalik panahon, kuriyan dapat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kay kanganak. King kapamilatan, kambenat kaya, ipangmaypayang tuto, kagumi pala ng Espiritu po kuriyan dapat parangalan, manggaman, tinganan. Amen. At di mga pamilya, may maus kang ilipata mo at subalwa. Ikari sa bagong sa pangyayari ko. At kami kaya rin, kami maunod mo, kasi Kristo, yung kalagin at doon, yung magpapatao, may kumipas at yung makamatao ng Ikaw gusto kami yung ginong kinsan ng mano, manugod mo ipagdalo pagkapipan king panahon ni pangking kasapasan kaya ang pakadulo, marati kaya nakapos kasalanan, at may kasisap ng aligadigan. Kabamayan kami, kambelik paligayan kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo,
kay kami tarapangabos. Uri kaya kayo Yan ating kalipayan. at inigay mo Kanan kang aranangga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi sa langit ng apostol, hindi kapayapaan dalangwan mo kay kayo. Kapayapaan mo barugyan mo kay kayo. E mo sana mabalikan hindi ka kami kasalanan. Lalawan mo sa pagkayanan ng ibang banal kapagulungan at pamayapang kayo kayo ng pagkinggaw po niyan. Ikaw magmagaling pagkaman. Tingnan. Ikapayapaan kayo, manatili sa kapilan pagkain kayo. Ipakita ang pumiring ni kanan meron ng tamo. King kapayapaan. Kapayapaan po kay kayo ngayon. Poderoso Diyos, sa kami na kasalanan niya, pakaluluwan mo. Paduluan mo kami. Poderoso Diyos, Diyos, sa kami kami na na ako ng kasalanan kasalanan niya, niya, pakaluluwan mo. paduluan mo kami. Poderoso Diyos, Diyos, sa kami na ako ng kasalanan kasalanan niya, niya, hindi ang Bigyan kaya mo kaya kami in kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung kilala po ng kasalanan niya po, mabalad na rin kayo ang sinapunan ng kordero. Pinoy, Ek matampang tangkap kaya Dapat kami. Dapat ikaw ikas ay ng mano mo. umayap. Umayap na ako. King katawan ng Kristo, Amen. Amen. Antipono para king pamakinabang. King kasakitan ng katawan ko, sumawop kong miganap. King kasakitan na pang makatagan. Makatagan Kristo para king kayang katawan, ayalang aliwa, nune ing iglesia. manalangin tamo. O itong malagod, insaw, ni makataw, ni tingnan, ipakit mo ka rin masakit, ni pagkatali upaya, ni malagod na maningat. Tingkay kang ganaka, pakayapan mo lang, at ibalik tingkay kang iglesia. Itiyak iwalwi kapalagan ng Kristo, ilubin, Amen. iginoo manatili na kayo, At kaya ka antimo. at bignisira na kayo ng Diyos sa may sayang kuto, ipa, ang pulingan ng Ang puning banal ay Espiritu. Amen. Ingisa mi daon ne, umetanangan ngini, king kapayapaan at lugod ng Kristo. Salamat King Diyos. Magrasyang bengi po kay kayungan. Maglasang bengi among.